ئەڤە ڕێکە دهۆک مووسڵە کوتاکە ڕێکە دهۆک لەگەڵ ناڤەڕاست و بەشووری عێراقی پێکڤە گرێدرات وژلای بازرگانیڤە ڕێکەک ستراتیجی و گرنگە پشتی کول ساڵە 2014 مووسڵ کەفتێتە دەستی تیرۆریستên داعشدا ئەڤ ڕێک هاتە گرتن و vêçendî زەرەرک مەزن bi بازرگانên پارێزگاها دهۆک کەفت هەرچەندە نەها ئەڤ ڕێک هەتا ڕادەکێ هاتیە vەکردن لێ نەت ڕوویە بازرگاناندا جا هفته صادی ما ضرر دیتش گرتنا موصل شلای داعش و چونکی او مالیات هرما کردستان شریکا درگاه ابراهیم خلیل رجای که زور هفته پنج صادی بو میسلو ناوراستو باشور عراقی چونکی او درگاه که سرکی بی بو همی عراقی جبران دیجک جارک دی کو میسل رزگار بو و داعش ام وی دفته برچاف ور بگیرن و ام بشن جارک دی کو مالی فرق نویره و هر وسا کمپانیت مید بلندراتی و بازرگانت ما بشن دلیوی ببینیش آبادان کرنا میسر بازرگانەکەی دهۆک جیت بێژێت پشتی ڕێکە دهۆک مووسڵ هاتێ گرتن ڕێژەکە زۆرە مەزنە بازرگانên دهۆک و مووسڵ زەرەرمەند بووینە طبعا اگه بتفکرین گلک باشه دی استفاده شو ببینید ڕێکێ بۆ عمار بە هەمی شولت ئەودی ji bo wergirtina amarên tûmbêlên ku rojane bazirganiyê servereka stratejî dikir me qesta gumirka dihok kir lê amade nebûn çi lêdwan û çi amara jî bidan û bazirganên dihok jî çavereyî dubare vekirina vê rêkene ji bo ku careke din velivînek bikefte di nav bazarî de Şêrwan Xidir Kursat News Duhok